ranga letsatsi mo lefatsheng leno a tla lopa madi a ka tshwara 1.4 billion pula mme a tla agiwa ke company ya Scatec ASA. Company eo e tsene mo tumalanong ya dingwaga tse di 25 go ntsha madi go aga mafaratlhatlha le go a dirisa go fetla motlakase fa company ya Botswana Power Corporation kana BPC yone e tla reka motlakase mo dingwageng tse di dumalanweng. Tona wa ditswammung le kgotetso re lefoko moagi a re kago ya mafaratlhatlha a e tla thusa go fokotsa letlhoko la motlakase mo kgaolong ga mmogo le go dirisa ditsa tlholego jaaka letsatsi le go bolelwang fa lefatshe leno le na le lone le le lentsi. Re ipeile pele mealo e leng gore e batla gore e tsise kgotetso mo lefatsheng la Botswana mme ka re dumela gore kgotetso kana metlakase jalo ke yone e leng gore e ka tsamaisa itsholelo madirelo a nna teng a kgona gore a nne le motlakase o lekaneng. O tla itse gore ne re ka ngwaga wa 2021 ra nna le Botswana National Energy Policy mme gape re na le Integrated Resource Plan for Energy for Electricity Generation e leng gore yaanong e tla bo e lebelela ka fore ka fetla metlakase ka teng gotlhe mo lefatsheng la Botswana a ka tswa ele ka marang a letsatsi a ka tswa ele ka phefo a ka tswa ele ka magala a rona ka jalo gompieko gore simolodisa nngwe ya tsone di project tseo e leng gore it's a 100 megawatts solar PV plant gone mo Madinare Phikwe jaaka ba batla gore e bolelwe emma jaanong le tla itse gore kana re mo teng ga mafatshefatshe a leng gore a ikaeletse gore a tokagatse ka ga re ntse re fetla motlakase ka teng ka jalo re lebile yone gore nya ga re na le letsatsi le le kana-kana mo Botswana nte le lone re le dirise mme le tla itse gore le ga re dirisa letsatsi le a phirima ga letsatsi le phirimile go raya gore ga gona motlakase o re ka o dirisang unless e le gore ano re tsenya mo go teng mo battery storage gompieko re tsenya mo go binang gote solar PV hela e leng gore e bereka ga letsatsi le le teng. Yaanong dilo tse mmatse di tla thusa thata mo itsholelong bogolo yang ka gore le tla gakologela gore re na le kompone ya PNR e leng gore le go simolodisa mine wa o nno le wa BCL pele jaanong re batla gore re be bana le metlakase e lekanetseng e bile le metlakase ya renewable e le gore ga e kgotelelo hapi ka tsela e ntseng jalo ke tsone dilo tse e leng gore re ikeletse ka tsone gore re tle re tsise re be re tokagatsa itsholelo ya rona. Kansele ya Bokone Bophirima ya re e emele setlhopha se se etetseng kwa mafatsheng a Europa go tsibosa boeteledipele jwa mafatshe a ka ditlamorago tsa molaokakanyetso wa go kganela gore ope a ka tsena kwa mafatsheng a ka dirwe tsa diphologolo jaaka letlalo dinaka kana phologolo yotlhe. Tona wa tikologo le bojanala re Dumizweni Mthimkhulu ga mmogo le setlhopha sa baeteledipele ba merafe e tshelang mo mafelong a diphologolo le baemedi ba mekgatlho e ikemetseng ka nosi ba supile fa diphologolo tsa naga di na le dikgotlang le banni ba metsi e di bonwa mo go yone go solofetswe gore palamente ya kwa ga Mmamosadinyana e buisane ka kgang e gompieno kwa Lontoni. We think the trophy hunting benefits our community to a large extent. You must be aware, ladies and gentlemen, this hunting trophy is not just done randomly. It is in a controlled way. So we urge the communities of London or the people of United Kingdom to support our local communities. Benefit if you must be aware, ladies and gentlemen, COVID, those communities didn't di support ka madiane ba dirile ka tsone this hunting expeditions. So gore be di emisiwa go tabe gore be ile ka hamosi ha o di mo ba gaetso. We've been talking about human wildlife conflict, and the tumelo ya rona ke gore this hunting e hokotsa dipalo tsa tsone diphologolo tse di kana-kana ebile bogolwane ditou mme ebile gongwe re dumela gore if done accordingly e ka di busetsa ko morago. The human and wildlife conflicts have caused a lot of harm to this community. We have seen people losing their lives.
We have seen our crops being destroyed, and for this to be stopped, lekala la motor vehicle accident fund le ne le tshwere bokopano le bana le seabe go buisana ka se se ka dirwang go fokotsa dikotsi tsa tsela tse di gapang matshelo a batho ebile di ba baya ka fa mosing te ba le madi a ba ntshang go thusa ba ba amegileng mo dikotsing ga mmogo le malapa a bone. Mokamedi wa lekalana leo Re Michael Tlhagwane o ka ile fa mo ngwageng ba dirisa madi a fetang 2 million go tlamela ba ba amegileng mo dikotsing tsa tsela mme seo se ngwamola pelo ka jana matshelo a batho a nyeletswa ke dikotsi tsa tsela. Komiso Maphanyane ka pego lekalana la motor vehicle accident fund le itebagantse le go tswa ba ba amegileng mo dikotsing ga mmogo le go ba tamela ka dithuso tsa tshirilo maikuto le kaile ha le tsela go godimo dielo tsa ipaballo tseleng mme se ga se a tshwanna go nna maitamo a bone hela ba leno sika ba thoka ke monokeng mo setšhabeng. Re Thagwane o supile ha go beta tsela ya go tila dikotsi tsa tsela e le yone konokono go tsweng mo badirising ba tsela ga mmogo le setšhaba ka kakaretso. Research has confirmed that road traffic crashes, injuries and deaths are a complex, wicked problem that demands a transition from the traditional siloed approach to a more integrated system approach in road safety management. This is the mindset change that we need to embrace as a road safety practitioner. The pathway to economic transformation demands a mindset shift and strategic thinking where we all see ourselves as important players and contributors to the milestone. The current situation in which our transportation systems robs the nation of over 400 people annually with an estimated cost of around 2 to 3% of GDP is not acceptable, neither sustainable, and cannot be business as usual. Mokamedi go tsweng go lephatela la ditsela ga mmogo le ba sepodisi ba supang ngware go ka badirisi ba tsela ba supa mathothapelo a dipalo tsa batho ba ba gapelwang botshelo ke dikotsi tsa tsela go bakwa ke mabaka ka go harologana a akaretsa go thoka go obamela matshwao a tsela magareng ga tse dingwe. We are meeting today to ponder, to reflect, and to figure out why a small group of road users are at higher risk of being involved in serious crashes because of dangerous behavioral choices they make. Se akaretsa speeding, drunken driving, using mobile phones while driving, failing to wear our seatbelts, and driving without licenses. In 2021, we had 413 deaths, fatalities, out of the 17,277 crashes. I say here we have lost lives, 413 of them. That is the saddest part of it. From there we went down to 404 from 413, which was minus 2.2, because here we still had lives lost. And of course you'll see that the fatal crashes in 2021, 325, and out of those we lost 430 people. That means some of them were multiple fatalities. Ipaballo tseleng ke maikarabelo a bothe ka jana setšhaba ga mmogo le badirisi ba tsela ba tshwanetse go itlhokomela ka nako tsotlhe go hema dikgobalo le go babalela matshelo. Komiso Maphanyane, Botswana Television, Gaborone. Modulasetilo wa khansele ya Boteti Re Molemi Galeragwe a re kgaolo eo e itemogela tlhaelo ya metsi ka jalo puso e tsweletse ka go tokafatsa seemo seo ka go tlhabolola mafaratlhatlha a metsi go ralala kgaolo. Re Galeragwe o buile se mo pegong ya gagwe ya khansele eo kwa letlhakane se ba itseng Tebogo. Bontsi jwa banni ba kgaolo ya Boteti ba lela ka thaelo ya metsi segolo thata ka kgaolo e le sekaka. Mme go tsibogela thaelo eo Modulasetilo wa khansele ya Boteti a re go na le ditiro tse di tsweletseng mo kgaolong go araba sello sa banni. Line in borehole use at Tumo has increased water supply deficit. Similarly, water demand in Letakane village is also not met. This is due to population increase in Letakane village. As a mitigation factor, Water Utilities Corporation has an upcoming project aimed at upgrading the existing booster pump. This will be a short-term measure while awaiting for the long-term being the Chobe Zambezi Water Transfer Scheme project that will be undertaken under
National Development Plan 12. Water supply challenges at Kumu and Mupipi is addressed as a long-term measure by Boteti Southern and Central Rural Development Supply Cluster Villages funded by the World Bank. Ya re go tsibogela pego ya modulasetilong makhanselara ba tlhalosaga le thoko la madi mo khanseleng le tshwenya ka le ama thata tswelelopele ya ditirelo le dithabololo jaaka re itse gore go na le dikarolo tsa boipelego le ofisi ya boipelego le gore isa ditamelo go batho ke yone e tshwere matshelo a batho go gae mme sone se go thaela ga madi kana yone kganya gore na deficit go igogisa bokete thata ka gore ga e kgone gore e ka kgona gore effectively and efficiently e deliver di-service ko bathong ba ile gore ya ba hepela mo letsatsing ka mpo isa ditirelo go bone wa mile dintlha tse di botlhokwa tse dingwe tse dintsi tse di tshwanang le bo ditsela bo botsogo bo thuto mme la re tsena mo dintlheng tsa kgaolo hela ya motse wa Lethakane o ke nna mo gone o itemogela le gore ditsela ga rena ditsela mo tsa rona mo e le gore go dira gore motse wa rona o nne mosuke le khansela ya rona ka e sena madi ka teng mo e le gore di-gradera tsotlhe kana di-tools tsotlhe tse e le gore ke tsa ditsela tse e le gore di gopa ditsela di down re ga leragwe o lebogetse tshwaragano ya khansele le dikhamphani tse di direlang mo kgaolong ka di thusa go thabolola matshelo a banni ba kgaolo eo se ba etseng tebogo Botswana Television Letlhakane moemedi wa lefatshe la Amerika mono Botswana re Howard from Franken o a kgoletse sekolo sa Boost go bo se tsweletse ka go amogana dikitso le dingwe tsa dikolo kwa lefatshe la Amerika re from Franken o ne a le moloetong kwa university eo kwa Phalape la mo Mario Mahatshe a Botswana la Amerika a tswa gakala a dirisanya le go amogana dikitso mo go tsa thuto moeteledipele wa Boost Professor o tlogetswe Totolo a re sekolo se ke nngwe ya tse da nyuleng thata go le gontsi mo tirisanong mmogo eo a re bontsi jwa bathatelela dithuto mo Boost ba dirile dithuto tsa bone kwa Howard University kwa America mme ebile se ta thusa thata go godisa thuto mo sekolong sa gagwe. Founding academic fellows were trained at various American universities, including Howard University in Washington, D.C., and others. We are happy that they came back to help in building an institution in the caliber that we find it today. Colleagues, we continue to benefit from U.S. government programs like the Fulbright Fellows, both incoming and outgoing. Moemedi wa lefatshe la Amerika mo Botswana re Howard van Franken a re o itumelela go bo sekolo se gatetse pele mo go ruteng dithuto tsa tiriso ya maranyane a marang a letsatsi ka jaana mahatshe ka bontsi a thwagalela go dirisa marang a letsatsi go dira dilo ka bontsi. We recognize the opportunity that's provided by clean energy, green technology. And one of the things that I really would love to see here in Botswana, that the United States is committed to helping make with a transition, and it really is a mindset change. Re Chen Cheng, as His Excellency might say, is moving away from fossil fuels and seeing alternative fuels, particularly solar energy, developed on an industrial scale here in Botswana. Bangwe ba batatelela dithuto ga mmogo le moemedi wa baithuti ba supa ha ba itumeletse loeto la moemedi wa Amerika mo Botswana. Where we see ourselves in is collaboration on research that is developed from basic, applied to commercialization. And to also encourage exchange of students, exchange of knowledge and interconnections, networking to be able to continue between the institutions. And if Boost can be able to position itself by revising its calendar in order to allow for that exchange programs to be able to continue. Sekolo sa Boost se itama go tswelela ka go tsaya malebela mo dikolong ka go harologana go tsweng America go thabolola dithuto tsa bone go nna tsa maemo a ntha mo Afrika ebile di tsamaelana le dipaka tsa gompieno. Love Mo Mario, Botswana Television, Phalape.
Makasrata yo mogolwane wa khotla ditsheko kwa molepolole ga se itsewe tonoki o rautse gore mosekisiwa ba ka masole a ye go bala le go tlhaloganya melawana e mesha ya go letela tsheko kwa ntle ga kgolegelo pele le khotla le ka tswelela ka go reetsa mabaka a gagwe a go letela tsheko kwa ntle ga kgolegelo. Masole o lebisitswe melato e le mebedi ya go bola mokgweetsi wa taxi ngwa go fetileng ga mmogo le go khothosa. Jessica Pilane ka dintlha. Mosekisi wa Masole o tsentse kopo fa pele ga lekgotla a kopa go emela tsheko ya polao ya motho le go kgothosa ka dikgoka kwa ntle ga kgolegelo. Mosekisi wa puso Pascal Mohandu o kopile lekgotla gore pele le ka tswelela ka go reetsa kopo ya ga Masole, mosekisi wa neelwe melawana e mesha ya go letela tsheko kwa ntle ga kgolegelo e sa tswang go tsena mo tirisong kgwedi eno e tlholagane. A section 4 subsection 2 ya melawana eo e supa gore mmelaela wa polao ya motho ga a tshwanela go fiwa tetla go letela tsheko le kwa ntle ga kgolegelo. Ka jalo a supa fa puso e le kgatlhanong le gore Masole a ka neelwa tetla ya go letela tsheko kwa ntle ga kgolegelo. Le fa go ntse jalo, Makastrata Tonoki o ne a fa mosekisi wa sebaka sa gore a lekgotla le tswelele ka go reetsa kopo ya gagwe kana fiwe sebaka sa gore a ye go bala melawana e mesha eo. O ne a tlhalosetsa mosekisi wa gore lentswa e le tshwanelo ya gagwe ya gore a ikopele go letela tsheko kwa ntle ga kgolegelo. Go botlhokwa gore a ba a tlhaloganya melawana e mesha eo pele a ka tsaya tshwetso ya gore a o a tswelela ka kopo ya gagwe. Mo godimo ga moo o ne a tlhalosetsa Masole gore lekgotla le a go ntsha tshwetso ya lone le lebile melawana e mesha ya go letela tsheko kwa ntle ga kgolegelo. Go utlweng seo, mosekisi wa ikopela gore a fiwe melawana e mesha go ya go e bala le go e tlhaloganya, mme a supa gore e tla re morago a kwale mokwalo ba tla ntsha mabaka otlha gore ke eng a tshwanelwa ke go letela tsheko a le kwa ntle ga kgolegelo. Makastrata Tonoki o ne a laola gore Masole a dire jalo pele kgwedi e tlang e tlhola 10 fa a tla bo a tsile go itshupa gape fa pele ga lekgotla. Jessica Pilane, BTV News, Molepolole. Re tla di tshwara go le go fo motho wetso gakologelwa tsa sekgwadi a latela kgante jaana nako e ropa bobedi a re go tshameka. Motho madume dikgang tsa metshameko mo sengono ka Tuma Mpatane tsone tsa re batabogi ba mono gae Victor Ntweng le ke Morena Tisang ba gapile ditsele tsa solofera le bronze mo lebelong la borre la 400 meters hurdles kwa metshamekong e tsweletseng ya Africa Games go motsosofako wa bega. Leo le simolotse fela ka masheta jaaka banna ba ne ba ithaola mo basimaneng fela kwa bofelong Ntweng a fetsa lobelo leo mo maemong a bobedi ka nako ya 49.38 seconds fa Tisang a feditse mokgwa wa boraro ka nako ya 50.09 seconds. Mfelong ya lobelo leo Hintside ene o le weditse mo nakong ya 48.82 seconds. Dietsele tse pedi tseo di isa palo gotlhe ya dietsele go nna tse 11. Incredible hurdling, patient, bided his time, and when it was time to break out. Re sa le fotsa ona se bele wa lobelo la 200 meters o fetetse kwa makgolakgang ya bomme a sena go fetsa mo maemong a boraro mo hit 1 ka nako ya 24.01 seconds. Bobedi jwa ga Jason Mandozi le go dira ona lo batamang ba reteletswe ke go iponela phata kwa makgolakgang ya 200 meters ya borre morago go fetsa mo maemong a bosupa la bofera bobedi ka tatelano eo go se ka makgolakganyeng. Josefako, BTV Sport. Bone Boxing Promotion e letse rotse semmuso kgaisano ya The Ultimate Battle e tla tshegediwang kgwedi e tlang e le malatsi a le marataro. Rababole wa mono ga e tefo le tshikgano o tla kgabisana Sithito le wa Afrika Borwa Bongani Mahlangu go lwela le bante la Africa Boxing Union ABU title mo boketeng jwa Super Bantamweight. Ntwa eo e tla bo e le yone ya mang mo go tse di robang bobedi tse di rulagantsweng mo letsatsing leo pego ka tlamelo Montsusi. Tefo Trauma le tshikgwane yo dingwaga di 33 o fentse metshameko le 10 o mo go yone o le mongwe a o feditseng ka knockout le ditatlhegelo tse 3. Le tshikgwane o tlhalose fa a dumela gore o ka fetsa ntwa ya gagwe ka knockout jaaka a tla balwa le Bongane Mahlaku yo dingwaga di 44. I know he's number 1 South African. I'm number 1 in BW. So this is going to be the real ultimate battle.
So this is a fight you can't miss, you know. I know Bongani, like when I was 15 years, I watched Bongani fight in the Commonwealth Games in Australia. So you can just imagine the kind of box I'm going to fight, you know. I just have to take the old men to retirement, if not the old age home. Mo letlhakoreng le lengwe Matlhaku yo o tlwalesegileng ka leina la Wonder Boy ene o fentse dintwa di le 26 tse mo go tsone di leng 14 a di feditseng ka knockout le go latlhegelwa makgatlo a le 10 mo metshamekong e le 36. Bond Ngubula wa Bond Boxing Promotions a re dintwa tseo di tla thusa gape boramabole bao go tokafatsa maemo a bone world rankings mme ebile ba tla leka ka bojotlhe gore boramabole bao ba kgone go nna le letseno le le botoka. Is the ABU title, Africa Boxing Union title, and whoever wins will go up the world ratings. It's an affiliate of World Boxing Council or the WBC. So everybody, it's an opportunity. If whoever wins can get invited to bigger fights. So this is a platform where all boxers like the ones we watch all over the world, they go through this same kinds of tournaments, and we've tried our best to make sure even the boxers' passes are fair. Somebody can swipe a more feet after this. So we're trying all our best, and that's professional sport. We expect guys to make a living out of it at the end of the day. Dintwa tse dingwe tse di rulagantsweng mo letsatsing leo ke ya ga Thabiso Mpolekeng yo tla lebaganang le Gabriel Ochieng mo boketeng jwa flyweight le ya ga Tshepang go motho kgatlhong le ao ba Kwemphenzulu e ntse le bokete jwa flyweight. Mmusi Tswigi ene o tla itatse di jang bogobo le Elmo Traya wa kwa Philippines. Fa ka go itse le Rao Kgwathile a tla lebagana le Sebelihle Mpaza wa Afrika Borwa mo boketeng jwa featherweight. Mo boketeng jwa middleweight gone Lentswe Zwanile o tla lebagana matlho a phagele Juan Monzon wa Argentina. Fa ka go bomme ke amogetse Kenosi a tla mekamekana le Zainab Makare wa kwa Zimbabwe mo boketeng jwa lightweight. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone. Mokatisi wa setlhopha sa borre sa kgwele ya dinao sa the Zebras Didier Gomez de Ross a re setlhopha sa gagwe se bereka ka thata go tokafatswa tshameko le tomagano ya bone mo lebaleng jaaka ba ipaakanyetsa go tshameka le lefatshe la Rwanda mo tshokologong eno kwa Antananarivo kwa Madagascar. I just want to thank the Federation of Madagascar and to welcome us. We are very honored to participate in this tournament. It's a very good opportunity for us to improve and to strengthen our tactical system. And really thank you for all Madagascar people to welcome us like this. Yeah, we're so happy to be in Madagascar. I think this tournament will help us as a country to be here we are here to maintain the positive dynamic. We perform well, and since the last World Cup qualifier, we performed very well, particularly against Guinea. The team is improving a lot. I'm very proud to be the coach of this kind of player. We understand very well each other, and my philosophy is more clear now. It is the third time we meet with the player, and really I appreciate the work they have done. And for sure tomorrow it will be a tough match against Rwanda. Rwanda is improving a lot also, and for proof your last win against South Africa in Rwanda. So we have to be very committed. Maitekong a go leka go ngokela banana mo motshamekong wa tennis e tla re ka mafelo a beke le khotla la Botswana Tennis Association le tshegetse kgaisano ya malatsi a mararo ya Junior Tennis Open kwa Phalape. Kgaisano e tla dirisiwa gape gore batshameki ba ipetlele phatla kwa ITF J30 Gaborone e tla bong e le yone kgaisano ya ntlha ya mafatsefatse monongwaga go motsosofako ka pego. Kgaisano eo ya malatsi a mararo e rulaganyeditsweng go simolola ka la bothano kwa Phalape ya go akaretsa batshameki ba dingwaga tse 10 go tsena go tse 10 le bofera bobedi. The age categories for this tennis tournament: under 10, under 12, under 14, and under 18.
under 10 is divided into different ball categories. Red ball, which is closer to your 8 years old. Orange ball, above 8 years. And then under 10, depending on your level, mostly would be players that would be 10 and under. We're expecting players from Gaborone, from Francistown, from Moyeng, from Orapa. We're expecting a whole lot of players to be attending this annual tournament, which is really great. The kids normally enjoy playing here. It's fun, and then they can be able to get ready for the international tennis tournaments. ntle le go neela batshameki phadisano batshameki ba go nna le sebaka sa go ka tsholediwa maemo a bone mo dipalopalong tsa BTA ga mmogo le ITF gore ba kgone go iponela phata mo dikgaisanong tsa mafatshefatshe. The purpose of this tournament is to provide competition to players that are playing at local clubs around the country, and also it's to be used for national ranking. The way the players will be seeded would be how they've been performing ever since January or even last year in the local tournaments. Last month there was a national tournament in Serowe. Before that there was in Francistown. So the players who have been doing well in those tournaments would be seeded. The next week's international tennis tournament, you only enter with your rankings, your International Tennis Federation rankings, or you get a wild card to get into the tournament. Since the tournament is open to all the players around the world, there'll be players from France, from Europe, the rest of the continent. Kgaisano mafelo a beke e ko mabaleng a sekolo se se botana sa Gaswe ga mmogo le mabala a BPC le la Sepodisi e tla thagolela tsela ya ITF J30 Gaborone e tla tshegediwang beke e ta bong le yone ya ntlha ya mafatshefatshe go tshegediwa monongwaga. Kgomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Motatsware di be khutlo gone fa ka jana le kana go tsotlhe ikanya rona tsa tepolo wa pedi a latela.